Kuri uyu munsi wa none ku itariki ya mbere Gashyantare 2026, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yunamiye intwari z'u Rwanda. Uyu munsi wa none rero ku munsi w'intwari, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye yunamira intwari z'u Rwanda by'umwihariko zitangiye igihugu zigatanga amaraso yarwo kugira ngo abanyarwanda babohorwe. Biri mu bintu byishimiwe n'abatari bake by'umwihariko imbaga nyamwinshi, yaba abari ku mateleviziyo, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, ndetse n'abanyarwanda bari bahari imbonankubone. Byishimiwe n'abatari bake by'umwihariko kubera yuko intwari z'u Rwanda zitangiye igihugu kugira ngo u Rwanda rubohorwe, ndetse bakaba ari abantu batanze amaraso yabo ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo kiyobohorwe. Rero uyu munsi w'intwari ngarukamwaka uba ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri buri mwaka, ni umunsi umaze gushinga ibigwi mu Rwanda, by'umwihariko aho mu mashuri cyangwa se ahandi hantu hatandukanye haba ubukangurambaga, hakigishwa ubutwari cyangwa se abantu bagashishikarizwa kuba intwari. Kuba intwari ni ugukora ibikorwa bigirira inyungu rubanda nyamwinshi, kabishywe n'ubwo tudashaka kugirira inyungu zihambaye cyangwa se rimwe na rimwe ukaba wanabitangira kugira ngo bamere neza, nibwo wiyumva nk'intwari kubera yuko bagize umumaro by'umwihariko muri sosiyete. Kuba intwari rero cyangwa se leta y'u Rwanda, ubuyobozi cyane cyane muri minisiteri zitandukanye zigenda zishishikariza abanyarwanda bene kanyarwanda kuba intwari no kwitangira abandi, kutikunda cyane ndetse no kutikubira ibintu bimwe na bimwe, bakagaragaza ubutwari, bakagaragaza indangagaciro na kirazira, kwiyubahisha ndetse n'ibindi bitandukanye bibaha agaciro bigatuma biyubaha ndetse bakagaragara neza muri rubanda.